Sanibonani. Hello. Ninjani? Thina siyaphila. iBhayibheli lithi ofumene umfazi ufumene umusa. Meaning umuntu kufuze athole unkosikazi alright, unkosikazi ophilayo ukuze akwazi ukwakha umusa. Indoda engakhethanga kahle nengazange ibe nombono noma ibe nenhlanhla yokuthi ithole unkosikazi alright, ayithola ukuphumula, ayithola ukuhlala kahle. Ngokunjalo futhi Makhumalo nenkosikazi engazange ithole indoda right, ayithola futhi nakho ukuphumula nokuhlala kahle. Uthini wena? Ngisho bamoyibeka ngokuBhayibheli phela njengisho lutho sewuyibeke ngencwadi. Okay, kodwa ke in general I'm simply saying ngaphandle kweBhayibheli ayikho into enzima engehlela is either indoda noma unkosikazi, njengokuthi uthole is either unkosikazi ukukhulumela safuthi unkosikazi ongawenza umyalelo wendoda ongazama futhi ukuyilekelela nokuyisupporta ephuphweni layo, ngoba lokho kwenza indoda ingakwazi ukubona idirection nendlela ekufanele ilandela. Ingakho ngithi ofumene unkosikazi ufumene umusa, ngoba igolide lelo. Masa amadoda noma singamakhosikazi sifuna abantu abanjalo empilweni zethu, abangeke basupporte ngoba kuhamba kahle kodwa bazosupporta noma futhi kungahambi kahle. Sifuna abantu besifazane abazoma esikhaleni, babone la ngiweak khona, ama weaknesses ami, bese beyangishoka lapho, bafihla ihlazo lami, bafihla ubuze bendoda. Bese uma ngabe indoda ingenzile kahle bayibizele ecaleni, bazoyiluleka bathi bengafuzile ukhulume kanje, bengafuzile wenze kanje, kodwa baqhubeke futhi bayisekele. Ngoba ukusekela indoda ave uyisekela ngoba kwezinye izinto uhambisana nazo, kodwa usekela ngoba leli phupho elisengqondweni yayo nombono wayo ungewazi ukuthi uzoniholela ufikephi. Kanti ngaphandle kwalokho futhi unkosikazi uphinda abe umeluleki wendoda, uadvisor okufanele akwazi ukuyiluleka ukuthi le ndlela iyahamba, le ndlela ayihambi. Ingakho kubalekile ukuthi amadoda akhethe kahle, ngoba mongakhethile kahle isiZulu sidala sithi ikhanda lendoda elixegaxegayo lofulela abafazi. Uma ngabe ke manje indoda inekhanda elingaqinile nomgogodla ongamile, ingenzeka ibe nephupho kodwa ligcine lingafezekile. Kubalekile ke madoda ukuthi masikhetha sikhethe kahle, kodwa singakhethi ngobuhle kuphela esibonayo, silandele nenhliziyo, ngoba uyabona inhliziyo yendoda ilapha ithanda khona. So uma kuukuthi uzoba nonkosikazi ozokuhlupha nozokuphatha kabi, uyohlala wonakalele umoya nomphefumulo wakho ungalungile. So kubalekile ukuthi laba bantu njoba bayizitshe ezibuthakathaka kusho iBhayibheli, kodwa thina nathi sibaphathe ngendlela yokuthi bakwazi ukukhula. Sengikhulume kakhulu Mashobana, wena uthulile. Yini ngoba kukhuluma ubaba ulalele nje kuphela? Ayikhulumayo namandla. Nje ayethi amadoda aqala thola umfazi ongazi ubhede. Manje ngithi nama angehlele ngezansi akhuluma ubaba. Siyabonga kakhulu ekutheni sonke lesisikhathi esisihambile usupportile umbono wami ukuthi sikwazi ukuya phambili, and ilowo mbono lowo engibambelele kuona nonguthembayo ukuthi uzosiphilisa ngelilanga, uzosisa phambili. Kwakuninzi ke actually Tata Musa Mseleku bethunani ethetha ngokukhetha kakuhle unkosikazi, ekwaqota ke neBhayibheli kulo nkulumo yakhe. Into ke eyenza uMakhumalo wathi hayi sowukote incwadi enkulu kakhulu, angekhe ndikwazi uphinde ndibe namazwi endingawatsho mna. Na Tata Musa Mseleku ke uyatsho ukuthi umuntu ongumama ukwanguye nomuntu oadvisayo, umuntu ongutata. Ndacinga ke ngokumna apha ku season 8 uMakhumalo emcebisa esithi kuye makangawudibanisi umcimbi lo wakhe oba ebulela uba ebegula wasinda, awudibanise no-introducer uwife number 5. Makazenze zahluke ezi zinto. Bahlukana ke
only for utata Musamseleku wathini wazidibanisa wamzisa uMakhwela njengoba nje uMakhwela waphele engakwazi okanye waphetha engakwazi ukungena ngaphakathi kwaMseleku wobonwa egeyithini, but ke ngoku amakhosikazi lonto leyo zange ayithande ngoba kaloku afila like ba ubenza isibhanqa, ngoba kaloku wathi kubo wenza nje umbulelo, next thing wife number 5 wabe kanti uyafika wathi ke uyawahlonipha akazukwazi ungena ngaphakathi. uMakhumalo wemcebisile uba suyidibanisa le micimbi yena akamamela. Kubalekile uba kwa into le ayithethayo naye ayikhumbule xa kufuneka eyisebenzisela, ungathethi nje umandela okuthetha into ke phofu wena kuqala ongayenziyo. uMakhumalo ke bethunani siyayazi ngoku uba kukhona ke utata Musamseleku inkulumo ebekhe wayitsho ngento edibene esithi ke phofu yena ebethetha ukuthi uMakhumalo akakamxhasi. Eyona nto awayizele apha kwaMseleku yayikuba amxhase, nangona ke abantu bona okanye thina siye sayithatha ngenye indlela uba uthi into awayizele kwaMseleku ukuba nabantwana so uyafeyila kuyo. Uthi ke nake wayithetha ngokuthi uMakhumalo akasamxhasi. Seva ke kodwa kule clip embulela uMakhumalo uba uyamsapota, so uyayibulela kakhulu loo nto leyo. Le clip ke sana asingeya ngoku indala, qha it's just that ke ngoku le nkulumo yakhe apha ayitshoyo iyafitha kakhulu kule nto yenzekayo ngoku ethetha ngamakhosikazi nokungamsapoti kwakhe, aphinde ke ngokanti wayebulela uMakhumalo ngomsapota. So naye benokhe azibuze ba inoba konakele phi na, ngoba kaloku uMakhumalo ngoyena mntu esambona from season 1 uzotsho ngoku emsapota. Unyanisile uMakhumalo ke ade adregwe on social media kusithiwa yo hayi mntakabawo yonke into usoloko uyamxhasa utata Musamseleku unguye bobaba. So ngoku it was very disappointing ukuva ezazonto ke bezithethwa ngutata Musamseleku, noba ke ebethetha ukuthi uMakhumalo uyafeyila as a wife okanye akayenzi into elindelekileyo kuye as a wife ngenxa yoba engamxhasi. Naleyo into sisayilwa still because as far as we know uMakhumalo uyamsapota. Into nje eyenze babhidana ile yoba athathe unkosikazi wesihlanu from eMzumbe kwaMadlala kule ndawo kanye uMakhumalo naye asuka kuyo. Utshilo ke utata Musamseleku uba xa amakhosikazi akho engakusapoti embonweni onawo ii-chances zoba iphupha elo lakho liphumelele lincinci okanye lenzeki, kwaye wena as indoda xa unamakhosikazi anjalo awubinako ukuphumla, awubina-peace. So ke ngoku ngendlela izinto ezingayo ngoku kwesi sithembu sakhe, siyayazi igoal yakhe yayokuba namakhosikazi, isithembu uba nesithembu, and then ke ukabe nabantwana at least abayi-20. So in terms of abantwana useku-11 akakafiki ku-20, so akakayi-achieve leyo igoal. In terms of amakhosikazi befuna i-unity kumakhosikazi akhe, ahlalelane onke kuphilwe kamnandi. Loo nto leyo kodwa ke ngoku ayisabonakali isenzeka. Abanye bahlala ngapha, abanye bahlala ngapha. Yaqala kwasekuqaleni uMacele uphuma kwakhe wathi ndiyavuma ungasithatha isithembu kodwa mna ndiyaphuma. So yonakala kwalapho fine bazama uhlala aba bathathu, kodwa still ke kwanzima. Siyazazi ingxabano ke zoMayeni noMakhumalo noMangwabe. Kuthiwa ke nale nto babehamba ngokwemzumbe asuba yile nto uba kanumber 5 bebehleli kakade kukhona ii-plans zoba befuna izindlu edolophini. So i-unity nayo iyatekateka. So far I think singatsho sithi yeyi eli phupha lakhe lesithembu isithembu senzekile, kodwa ingathi akuhambi kahle. Anyways, enkosi kakhulu ngokuthi nibukele le video. Bethunani khanitsho nani uba nicinga ntoni ngayo. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.